мегӯем ба ҳама нафароне ки айни замон бо шабакаи Баҳористон пайвастанд ва чун ҳамешагӣ барномаи доимии Ангубинро интизор буданду айни замон ба тамошояш пардохтанд. Инак боз дар ин вақту соат мехоҳем шуморо бо як истеъдоди хурдакаки кишварамон ки Ҷамолиддинзода Мадинаи 6 сола аз шаҳри Душанбе мебошад шинос намоем ва биёед бо худи аз наздик шинос мешавем, зеро маълумотҳои ӯ, шеърҳои ӯ ва ҳар он чизе ки ӯ медонад бениҳоят зиёд аст. Зеро агар ҳар як иштирокчӣ бо як чунин рӯйхат меомад, ин замон бошад Мадина бо 2 рӯйхат ва 4 дафтар ба назди мо омадааст. Аз инро моро мебояд то ҳарчи зудтар шеърҳои ӯро пешкашатон гардонем. Аз ин рӯ бо мо буданро фаромӯш насозед дӯстони азиз. Ассалом Мадина. Ассалом. ба барномаи мо хуш омадед. Аҳмад. Мадина, ки шуморо овард ба барномаи Ангубин? Бибиҷонам. Бибиҷонатон? Бале. дӯст медоред бибиятонро? Бале. барои бибиятон шеър азед кардед? Бале. кани хонед? бибиҷонам меояд, дилу ҷонам меояд, аз роҳи ду меояд, ба зу меояд. бибим ояд мо хурсанд, қиссаҳояш пури қанд, мавизу мағз меояд, чизҳои нағз меояд. гапҳои бибим ширин, қанд баин, асал баин. бибим кони афсона, бибиҷонам ягона. бибиҷонам меояд, дилу ҷонам меояд, аз роҳи ду меояд, ба зу меояд. бибим ояд мо хурсанд, қиссаҳояш пури қанд, мавизу мағз меояд, чизҳои нағз меояд. гапҳои бибим ширин, қанд баин, асал баин. бибим кони афсона, бибиҷонам ягона. ҳавам кӯпача орам, бо лишту қӯҳ гузорам, чоряки гам биёрам, нонаки нам биёрам. бибиҷонам шинонам, хафа шудам намонам. бибиҷони хушрӯам, бибиҷони қиссагӯям. офарин Мадина, бовар дорам ки айни замон бибиятон тариқи телевизион моро тамошо карда беҳад хурсанд шуда истоданд, вале ман аҳамият додам шумо ҳарфи реро хуб гуфта наметавонед. як бор ҳарфи ре гӯед. як шеър аст ку ре мегӯям ман буро, ре 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 уро. агар анами шеърро бисёртар азёд кунеду такрор кардан гиред, шояд ки аллакай ҳарфи реро хуб талаффуз карда тавонед. ман азён медонам. медонед? кани хонед? ман ҳоло дар мегӯям, буро модар мегӯям, ман акнун сар мегӯям, духтар писар мегӯям, чоро ҳамчор мегӯям, коро ҳамкор мегӯям, гар ара гӯям ара, ё ин ки бара бара, ғарғараро ғарғара, шаршараро шаршара. ман ҳатто кура гӯям, ҳар гапо пура гӯям, ре мегӯям ман буро, ре 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 уро. офарин, аслан ба шумо бениҳоят кӯшиши зиёд кардед, лекин нагуфтед ки дар хонатон шумо чанд нафаред? 5 нафар. кани киҳо номбар кунед? модарам, падарам, апаҳам, хоҳарам, худам. офарин, беҳтарин аст. дар бораи падару модар шеър медонед? кани хонед? падар андар ҳаёти ман буд хуршеди тобоне, падар кишту умедаму буд монанди бороне. хеле хуб, ташаккури зиёд. гӯед ки дар бораи модар чӣ? бале. модари ҷон, хуштар аз ҷон, дар рӯзи идат шеъри маро хон. идат муборак, идат муборак, пайваста бошӣ ту бар сари мо. модари ҷон, болу пари мо, идат муборак, идат муборак. офарин, ташаккури зиёд. ва апаву хоҳаратон чӣ ном доранд? мино, насрин. минову насрин хеле номои зебоам. чӣ кор мекунед бо апаҳоятон, апаву хоҳаратон? бозӣ мекунем, ҳамдигаремон апа хоҳар мегӯем. хола бозӣ мегӯянд, чӣ мегӯянд? ҳама хеле бозӣ мекунед. як шеър аст ку се духтаракон, аминро намехонед шумо? мехонем. кани хонед барои мо? се духтаракон буд
بودیم لالچی نکن بودیم دویدیم با جوی نوسیدیم دوگانم خوابش نیست جویی نو آبش نیست یک خال دارد دوگانم دو خال دارد دوگانم 3 سال گذشت ندیدیم چی حال دارد دوگانم آفرین دوگانه هم دارید بغیر اپا بخوارتان بله. یا نه؟ چی نام دارن دوگانه هایتان؟ یاسمینا زینب حاضر شما می توانید که به دوگانه هایتان سلام گویدین که یکان شعر خوانید برای آنها سلام آفرین خب اکنون مدینه گوید که در خانه شما با چی کارها مشغول میشوید غیر از آن که یگان بازی میکنید خالا بازی میکنید باز چی کارها میکنید با مادرتان کمک میکنید یا نه بله چی کار میکنید توش برکتی مدام میپزم من تو میپیچونم آفرین از کجا یاد گرفتید این کارها را از مدام مادرتان میپزند شما همراه شده کار میکنید با آنها ها بله. خیلی خوب اینقدر دختر پرهنر بودید ها در برنامه نوبتی حتما ما توشبره های شما رو با منتوهایتون انتظاره میشود بله خیلی خوب درباره توش شعر میدونم شعر میدونید مرحمت گوش میدکن مادرم گلوگی زوالا ریزه بینم پیاز و اپا جانم هیلالا منم بکن نماندم زوچم و خواباندم همراه بی جانم توش بره ها پچاندم 1 و 2 و 3 و 4 توش بره ها شد تیار ای آفرین همه خیلی تیار میکنید ها توشبره ها رو منتو رو چی؟ چی خیلی میپیچم همین منتو رو؟ خیلی خوب طور من میدونم تا اندازه که من در این باره معلومات دارم درست میگوید اول 4 طرفش رو آوردم میچسبونیم بعد گیرتویش رو محکم میکنیم خیلی خوب در برنامه آینده حتما ما شما رو با نما منتو توشبره هایتان انتظار میشویم خیلی خوب ما باز چی کارها میکنید غیر از توشبره پختن باز چی کارها میتونید با گچم تون میپزم و اوچم رو یادم میکنم چی یاردم میکنید باز تورت این طور باشد یک تورت دیگر هم در برنامه آینده ما انتظار میشویم ها خانه ها رو چی کار نمیکنید یاردم نمیکنید میکنیم چی کار میکنید در خانه حویو میویم میشکیم پولو بعد خمیر سر میکنیم باز خمیر ها از خمیر چی تیار میکنید نان فطیر ای آفرین از نوگی خمیر میکند فطیر یک شعر بود کو و مثل اوه ها ایشه میدونم میدونید مرحمت هوا اوچم میکند خمیر از نوکی خمیر میپزد فطیر با فطیر اگر جزه اندازد یک جهان بابای مزه اندازد آن دم نماید شکم موسه تو وسط خمیر تنها با فطیر نانزه هفته اگر از دهان اوچم دایما میگوید به من نانوزه کند کس کو می شود مانندی فطیر چطور می شود از همین سبب یک جا نشسته میخوانن و کم کم شکسته خیلی خوب احسن به شما شما از شهر دوشنبه بودیدن در شهر دوشنبه زندگی میکردید باز من فکر کردم که از یگان دهه اومدید و من خطا کرده شهر دوشنبه گفتم درباره شهر دوشنبه شعر میدونید بله شهر دوشنبه شهر جوان است با عطر گلهاش حسن جوان است شهر دوشنبه باشد گوالا سامانی دادش بوی بخارا آفرین همین شهر دوشنبه پایتخت کدام دولت است جمهوری تاجیکستان آفرین درباره جمهوری تاجیکستان یا اینکه وطن شعر میدونید مرحمت وطنی من جانی من نوری تو چشمانی من آغوش دل باید راحتی روانی من سرهای دل کشاید ملکی زرافشانی من با تو کنم بختیار ای وطنم وطن جان با تو کنم افتخار ای وطنم وطن جان
آفرین. احسن با شما تشکر زیاد. مدام که ما سخن رو درباره وطن آغاز کردیم میگفتید که رمزهای دولتی کدام هایند؟ پرچم، نشان، صوت ملی. آفرین. درباره پرچم شعر میدونید؟ بله. مرحمت. پرچم تاجیکستان سه رنگ کرده در بند، درهای آن شکفته گلهای اختر، سرخی بود نشان از عزم جانیسایی، در رنگ سفید بخت از استقبال و بختیاری، در رنگ سبزش سبزی‌های کشور باید که سبز باشد این خاک ما سراسر، معنی هفت اختر هفت اقلیم جهان است یا هفت وادی بخت در ملک تاجیکان است. پرچم تاجیکستان چون برق یاوری ماست، خوزستان همیشه تا بنده بر سری ماست. تشکر زیاد مدینه. درباره نشان چی؟ من درباره پخته شعر میدونم. مرحمت. پخته سحای ما، نقره طلای ما، از بحر ما در وطن گنجین و ادای ما، از آواز نوبهار پختک و آید بکار. تشکر زیاد. و اکنون گوید که قهرمان های جمهوری تاجیکستان کیها بودند؟ صدرالدین عینی، بابا جان غفور، امام علی رحمان، میرزا توسن‌زاده، نصرت الله مخزون، شیرشاه شاه تیمور. تشکر زیاد. درباره کدامی از همین قهرمان ها یا اینکه از اصول همین قهرمان شعر میدونید؟ بله. از کی میدونید چی؟ امام علی رحمان. خب بهترین از مرحمت در واسه پیشوای میداد. امام علی رحمان سروای تاجیکستان 100 سال زنده باشه بر سر ما کودکان. خوب تشکر زیاد به شما. اکنون با ما گوید که یک سال از چند فصل عبارت است؟ 4 فصل. کدام فصل ها؟ زمستان، بهار، تابستان، تیر ماه. خیلی خوب. همین لباس زیبایی که شما پوشیده اید برای کدام فصل است؟ فصل بهار. فصل بهار. درست میگوید. درباره فصل بهار شعر میدونید؟ مرحمت. فصل بهاران رسید، سبزه و گلها دمید، لاله فراوان بشو، دیه گلستان بشو، خنده بر لب آدمان، جانب صحرا روان، شادی ما به مدود، منزلی ما خوش نمود، باد مبارک بر همه خلقی دیار. تشکر. همین کرته ها رو فصل بهار برای چی میپوشند؟ برای که خیلی زیبا شویم. برای چی باید خیلی زیبا شوین؟ برای که جشن نوروزش. بله درست میگه. درباره جشن نوروز شعر میدونید؟ مرحمت. نوروز و نوبهار از گل در میان خار، از غنچه در آن گشاده بلبل چه بیقرار است. نوروز و نوبهاران بر گلوخان مبارک، این روز شاد و خرم بر کودکان مبارک. تشکر زیاد به شما. احسن. باز درباره کدام فصل سال شعر میدونید؟ فصل تیرما. درباره فصل تیرما؟ مرحمت. فصل تیرما فصل حاصل است، جمع آوریش کاری مشکل است، یاری رسانید بر مردم دهقان، حاصل نماند در زیر باران. خوب تشکر زیاد. و طوری که ما سخن را آغاز کردیم درباره فصل بهار، جشن نوروز، میگوید که من پرسیدم که برای چی همین خیلی کرته ها میپوشند، گفتید که زیباتر شوند. برای چی زیبا میشوند؟ کجا میروند؟ یگان پارک میم با یگان تشکیلی کردن، یگان جمعه رویم با استران میم تو یگان کس شود. آفرین. همین در فصل بهار در جشن نوروز؟ بله. شما با کدام باغ ها می روید؟ همه با خوشتر. خوب. با شما بیشتر کدام باغ معقول است؟ با من با ایران معقول است. باغ ایران؟ برای چی؟ برای که اونجا زیبا است، گل دارد. یک پرنده خیلی مشهور است در همونجا که چی نام دارد اون پرنده ها؟ کدام پرنده است؟ در اونجا طاووس است. بله درست میگوید.
барои ҳамаон нафароне ки айни замон бо мо пайвастанд хотиррасон мешавем ки шумо барномаи ангубинро тариқи телевизиони Баҳористон бо иштироки Ҷамолиддинзода Мадинаи 6 сола шаҳри Душанбе тамошо карда истодаед ва бояд гуфт ки суҳбати мо бениҳоят ҷолиб гузашта истодааст. Барномаи мо идома дорад. Аз ин рӯ бо ману Мадина ва албатта телевизиони Баҳористону барномаи ангубин буданро фаромӯш насозед ва ногуфта намонад ки имрӯз Мадина бо ҳамроҳи худ дуто намегӯянд рӯйхатҳои бениҳоят калон овардааст ва айни замон ман мехоҳам то шеърҳои дохили онро бинам ва бо Мадина каме аз рӯи анамин рӯйхати ӯ саволу ҷавоб кунем. Мешавад, Мадина? бале. хуб, зеби дастурхони мо. Зеби дастурхони мо, ҳурмати меҳмони мо, обрӯи эътибор, қуввату дармони мо, резаҳояш очида, ман мемолам ба дида, дил гум мезанад беқарор, нони гам очашида, ҳаловати ҷон аст нон, қуввату дармон аст нон, зеби дастархон аст нон, меҳнати деҳқон аст нон. офарин. шумо нон хӯрданро дӯст медоред? бале. бо чӣ мехӯред нонро? бо қанҷой. қанҷой? ки дам мекунад? модарам. модаратон чой дам мекунанд? ба шумо қанҷой карда менӯшадам? хе боз ман фикр кардам ки ҳозир шумо мегӯед ки ман худам дам мекунам. як шеър аст ку олуча гули бодом, ман духтараки додом. шумо ин хел намекунед? не ки ман чойро наметунам, шеърро метунам. шеърро медонед? ҳамин шеъри олуча гули бодомро? марҳамат. олуча гули бодом, ман духтараки додом, додом дарав мекунад, ман нонбараки додом. олуча гули бодом, ман духтараки додом, то бегоҳӣ мегардам гирди сараки додом. олуча гули бодом, духтараки додом, додом ғарам мекунад, ман дар забараки додом. офарин, шумо ҳам ба мисли ҳамин мурчаҳо доим серкор будаед? мурчаҳо фақат серкор ҳастанд, кор мекунанд ку то шумо туршбера мепухтаед, боз вақте мешудааст ки боз ба падаратон ёрдам мекардаед. як шеър аст ку мурчаҳо субҳу шом дар медонед? марҳамат. мурчаҳо субҳу шом дар рав беқарор, лекин саломи худо дори мекунад такор. ин кори мурчагоно дида бигуфтоҳотам, саломи мурчаҳо ҳам мисли саломи одам. гуфто бобояш ой, мурчаҳо бо имтизор, онҳо ҳам бо ҳамдигар дорам иззату икром. офарин, яъне мурчаҳо бо ҳамдигар салом алейк мекарданд, боз гап мезаданд? бале. дигар ҳайвонҳо ҳам гап мезананд? ана ман гурбаро мебинам. гурба чӣ мегӯяд? гурба мияв мегӯяд, кучукча ҳав мегӯяд, қурбоқа қу, хисак чӣ ғу. ин ҳамаё огам нест, гап бошад ҳам аҷаб нест. ма гӯяд бузғола, ма гӯяд ғузобола, пурраи ҳанги якрав, ҳангу. ин ҳамаё огам нест, гап бошад ҳам аҷаб нест. офарин, ман нав гапро сар кардам ки шумо дар ин бора аллакай шеър хондед. бале. боз дар бораи ягон ҳайвони дигарам шеър медонед? бача. барача? марҳамат. о бачаи масти ман, биё бидар дуку, ҷалӯ алаф ба дасти ман, биё бихӯр куму, наҳори медиҳам магон, ки мехӯрад фаша. агар ба об ташнаӣ, ба ҷӯи бидар тапу, шикамчаят кисе шуд, ба рақс гусу, ба иштибу даҳон замин бузад, ба ин шатар шуду, шунидам ки мезанад ба хелчаҳо тасаддусу. шумо мезанед бад? бале. барои чӣ шумо ягон бор ҳайвон ҳамин барачаро дидаед? бале. дар куҷо? дар хона. дар хонаи худатон? шумо доред барача? ягон маротиба оварда буданд ба фикрам. хуб, ташаккури зиёд. бениҳоят як маълумотҳои хубро барои мо пешниҳод кардед ва инҷо албатта дафтарҳои овардаи шумо мебошанд? бале. инҳоро ҳам маро худатон навиштед? бале. хеле хуб. тамошобинони азиз, ана ин дафтари
Мадина мебошад ки бениҳоят ҳусни хати зебо доштааст. Худатон менависед ё ин ки модаратон, бибиятон? خودم худатон менависед? بله дастатонро ки меқапад? هیچ کختم худатон менависед? офарин. ҳозир агар ман ба шумо ручкаро диҳам, шумо навишта метавонед? بله кани нависед. Ҳаминҷо ҳарфи б-ро боз такрор кунед. тамошобинони азиз бо диққат бошед. ҳозир бе. ин кадом ҳарф буд? ب ҳарфи б. кани биёед инҷо ягон ҳарфи дигарро нависед, ҳарфи аро нависед кани. хеле хуб. ҳусни хаттатон ҳам бениҳоят зебо будааст ва тамошобинони азиз дар ҳақиқат ҳам ана ҳарфи аи навиштаи Мадина ва инаш бошад ҳарфи б навиштаи ӯ ва маълум мешавад ки ҳамаи ҳамин дафтарро худаш пур кардааст. ин бошад як ҳунари бениҳоят хуб аст ки дар синни 6 солагӣ ин қадар хати зебо дорад ва ин дафтарҳо бошанд ба фикрам ки аз фанни математика ҳастанд. як бор бинам. бале ана рақамҳои навиштаи Мадинаро бинед. аллакай мо бовар ҳосил кардем ки Мадина худаш метавонад аз ӯдаи навиштан ба хубӣ барояд ва ман гумон кардам ки ин дафтарро кадом нафари дигар пур кардааст, лекин аз ин ҷо бармеояд ки Мадина худаш хуб навишта метавонад. офарин ба шумо. ҳарфҳоро хонда ҳам метавонед? بله кадом китобро мехонед ҳозир? کتاب الفبا ман алифбо мехонам. بو میخونم الفبای سودا صورتش دیدار بیسا قد قدی های کلان بچه ها شاد و خندان سوی مکتب میرم موقعی ها میتوم офарин. бо ҳарфи а шеър медонед? بله кане? انار شیرین صد دانه دارد صد دانه ای آن یک خانه دارد бо ҳарфи д. درسی معلم درسی حیات است های معلم های نجات است хеле хуб. ташаккури зиёд. бо ҳарфи ф. فوتبال آوازدار است در دنیا نامدار است فوتبال تاجیکستان آینده دار است офарин. шумо футбол тамошо мекунед? بله дар куҷо? در تلویزیون ҳамин вақте ки тӯбро мезананд бо пой, баъд чӣ дод мезананд? گل гол. бале. чӣ хел мегӯянд баъд ҳамин бозингаро? گل баъд шумо чӣ тамошо мекунед? ягон дастаро медонед? ягон дастаи футболро? ما در تلویزیون برنامه انگودنش تماشا میکردیم тамошо мекардед? кӣ баромад мекард дар он ҷо? یاسمینا امینا дугонаҳоятон ҳастанд? ҳамон дугонаҳоятон ки шумо номбар кардед авайҳо? баъд шумо худатон хостед ки дар барномаи мо иштирок кунед ё ин ки бибиятон маҷбур кардан? худатон хостед? баъд шеърҳоро баъд аз ёд кардед ё ин ки пештар медонистед? میدونستیم با این قشب با خیلی چیشه میدودن از اون میکردیم офарин. дар як шеърро дар чанд рӯз аз ёд мекунед? در یک همین یک بار از اون میکنیم یکان 2 ساعت از اون میکنیم با یک شعر دیگه از اون میکنیم офарин. яъне зеҳни хуб ҳам доштаед? беҳтарин аст ва тамошобинони азиз дар ҳақиқат ҳамчунин кӯдакон дар кишвари мо хеле зиёд ҳастанд. фақат ки бо онҳо муносибати хуб дар кор ва албатта диққат ва меҳру муҳаббати шумо падарону модарони азиз хеле муҳим аст то фарзандонро ба роҳи ростӣ ҳидоят намоед ва албатта хеле донояку зирак гардонед. зеро ҳар як кӯдак дар ботини худ савод ва дониш дорад, фақат ки онҳоро бояд такмил дод ва тавре мебинед Мадина хеле хуб рушд кардааст. дар синни 6 солагиаш аллакай аз ӯдаи ҳама кор мебарояд. аз ин рӯ фикр мекунам ин як намунаи ибрати хубест то ин ки шумо низ бо фарзандони худ айнан ҳамин гуна
кор кунед ва ҳамкорӣ кунед ва албатта омада дар телевизиони Баҳористон дар барномаҳои мо низ баромад кунед то ин ки ба дигарон низ намунаи ибрат шавад. Агар иштирок кардан дар барномаи мо хости дили шумо аст, пас метавонед бо рақамҳое ки айни замон дар экранҳои худ дида истодаед бо мо дар тамос шавед ва мо шуморо ҳамарӯза бо нишонии шаҳри Душанбе, кӯчаи Шеҳри 31, телевизиони Баҳористон интизор хоҳем буд. Ва ҳоло бошад барномаи мо идома дорад. Тамошобинони азиз, албатта мо наметавонем ҳама шеърҳову маълумотҳои медонистаи Мадинаро ба пуррагӣ бароятон нишон диҳем, вале то ҳадди имкон мехоҳем то шуморо низ аз шеърҳои ӯ ва албатта суханҳои хубаш воқиф гардонем. Ва акнун ман мехостам бо шумо каме боз суҳбат кунам. Ки ба шумо хонданро ёд дод? Маълимам. шумо ба назди ягон нафар меравед, дарс тайёркунӣ меравед? Бале. чӣ хеле ёд гирифтед хонданро? Душвор набуд бароятон? Осон буд. осон буд? зуд ёд гирифтед? Зуд ёд гирифтем. зуд ёд гирифтед? офарин, ин албатта беҳтарин аст. Шумо ягон чистон медонед? мехи зарин таги замин ҷавобаш чӣ мешуд? Сабзи. офарин. Яктои дигар чистон дорам, инро шумо наметавонед ёбед. Худаш якто чашмаш садто. Элак. ана акнун бед кани шумо ягон чистон гӯед? Якал девона ҳама медавона. ту буда? Бале. боз? Таги зарин, мехи зарин. намедонам ҷавобаш чӣ мешуд. Сабзи, чистони маро шумо гирифтед. Ташаккури зиёд. шумо ягон афсона медонед? Бале. дар бораи чӣ аст афсонатон? Тухми шалғам. тухми шалғам? кани биёед мо бо тамошобинон гӯш мекунем. Бу набуд, тухми шалғам буд. Бобо аз замин тухми шалғам ёфт буда ва ба бибиак мегуфт ман аз замин шалғам ёфтам. Ба меафт мегуфт ба шинон. Ба меафт машинон омеду тагашон нарм мекард. баъд момаш мегуфт ракубин калон шудааст. ба меафт мекашад намешавад. баъд биби офарин мекунад, мекашад намешавад. баъд набиа офарин мекунад, мекашад намешавад. баъд сагча офарин мекунад, мекашад намешавад. баъд гурба офарин мекунад, мекашад намешавад. баъд мушча офарин мекунад, мекашад тухми шалғам карда мешавад. и офарин, яъне ҳама дар якҷоягӣ ки кӯмак мекунанд шалғам канда мешавад. Бале. ташаккури зиёд. мегуфтед ки амин шумо калон шавед ки мешавед дар оянда кӣ шудан мехоҳед? Духтур шудан мехоҳам, пухтубарз кардан мехоҳам. офарин, яъне шумо мехоҳед ки ҳамакора шавед? Бале. Ман барои духтур шеър медонам. марҳамат. духтур шавам ман агар, намегузорам дигар. касал шавад бобоям, хоҳараку додоям. очаҷони дилсӯзам, худу калони деҳа. ҳар ҷисму ҷони деҳа. мекунам ман табобат, то ки шавад саломат. офарин. ва мо низ бовар дорем ки шумо дар оянда яке аз табибони муваффақ, пазандагони беҳтарин ва албатта як нафари хуби ҷомеа хоҳед шуд, то ин ки барои дигарон ки чун айни замон шумо фикр мекунам барои ҳазорон нафар хурдсолоне ки шуморо тамошо карда истоданд намунаи ибрат шудед ва онҳо низ аллакай шеърҳояшонро аз ёд карда истоданд, то ин ки ба мисли шумо омада дар барномаи мо иштирок кунанду донояку зирак шаванд. анамин гуна дар оянда низ фикр мекунам шумо як нафари муваффақ мешавед. ва албатта тамошобинони азиз, бори дигар қайд мекунем ки чунин нафарон дар кишвари мо хеле зиёданд, фақат ки кӯдакон ба мисли оина ҳастанд. ҳар он чизеро ки мебинанд онро таҷассум менамоянд. аз ин рӯ шумо низ кӯшиш кунед то фарзандонатон ҳар чизе ки хубе ҳаст онро таҷассум намоянд, на рафтори бад ва кирдорҳои ношоям. ҳар он чизе ки хуб аст ба фарзандонатон ёд диҳед, аз ҷумла хондану навиштан. зеро тавре пешвои муаззами миллатамон ҳамеша қайд мекунанд мо бояд
хишти фардоро аллакай аз имрӯз гузорем ва фардои миллати мо ин албатта кӯдакон мебошанд ки яке аз онҳо ҷамолиддинзода Мадина имрӯз дар барномаи мо баромад карданд, иштирок карданд ва фикр мекунам баромади ӯ барои шумо хеле писанд омад ва росташро гӯям агар ба ман хеле маъқул шуд ва аз ин рӯ мо барои шумо як сюрприз дорем. Барои ин бошад шумо бояд чашмоятонро пӯшонед. Мадина, аз сабаби ки шумо хеле духтараки боҳунар ҳастед, агар танҳо шеър медонистед, ана ин танҳо барои шеърдониятон туҳфа. лекин аз сабаби ки шумо боз тушбераҳои хуб мепухтаеду мантуҳои хуб, фатиру хамир, корҳои хона ва инчунин дар оянда табиби хуб мешавед, ана ин дучарха барои шумо. Раҳмат. Ронда метавонед? Дучархая карда метавонед? Бале. Офарин. Хуб, аз ин рӯ биёед вақтро намекашем, шумо ба дучархатон савор мешаведу ба хона меравед, то ин ки корҳои хонаро боз сари вақт иҷро кунед. Ва тамошобинони азиз, агар шумо низ мехоҳед то фарзандонатон дар барномаи Ангубин иштирок кунанд, пас бо рақамҳое ки дар экранҳои худ дида истодаед метавонед бо мо дар тамос шавед. Ҳоло бошад мо бо шумо хайру хуш мекунем. То дидори навбатӣ дар барномаи Ангубин. Хайр!